Yobe anyame me Kristo mi abladia bi nyeme fe ne ko mi nimba nyede opani ehio ya ke mofia moyo duma be klebi ne alo shwane na lo gbeke ne hino ko me kejo anyway hamale ye no ko me kejo keji ona video ne be yen no ko ke habo me npa bo fine ke o kwa video ne ni ole selemo wa alo at least 50% ole selemo. Okay, allo olemoko ni eleselemo ni between the age of 14, 15 to at least 28 thereabout. Do find a send more like a video na ale. Ke bon la kan gbo mojibo e mi pa bo fine. Ya indi me biane no ni o send me o number. Koni nke bo agbasa. Wo ye no ko papa ke ha bo la won. Ihe wa ke oje choko alo yendo yo oke choko jeke ekole choko chemwe na choko lante mam choko tigani galili ojo goy Tuesday market ekole mamplobi kole gono agege shiabu ekole oyeglefe ona la kan jeme ni bi ami ko ye jeme le hu ihe wa ni ke otawo lelele no follow between like categories ne kani oseche nke mini call selemo ni aloye nili selemo mi aloye sawa na agbene o afie hie keje nyuma ke ejwe ke ya nyuma enyo ke epa alo at least nyuma eten boy send me DM no ba gbasa ne keji ale no obe Facebook shekole mko download video na ni ke face status no na ufane obanyo ba Instagram ni o search for Choco Youth TV where Instagram la mko o send me DM ko no gbasa ni ufane where YouTube la or video say no banyo comment under YouTube mabajen nke email ba habo ko no watch channel keje ono ani nyera don acho mi ni ayi eke ganibi o labawo onu mako yin